V dramatični napeti tekmi, pravi nogometni klasiki na Fazaneriji, zmaga po seriji slabih rezultatov, na koncu preobrat po zaostanku z 2 goloma prvencema Kaja Meriluota, ki je postal junak dvoboja. 2-1 zmaga v Murski Soboti in povratek na zmagovalne tirnice. V primerjavi z zadnjo tekmo v Lendavi je Boštjan Cesar opravil nekaj menjav, po odsluženi kazni sta se v obrambo vrnila Omar Rekik in Bondo. Po dolgem času pa v kadru znova Benjamin Tetteh in njegova prisotnost se je poznala takoj po vstopu v drugem polčasu. Najzanimivejši trenutki tega razburljivega obračuna v Murski Soboti v nadaljevanju. Ja, zelo pomembne točke, igralci so verjeli, da lahko zmagamo to tekmo. Jaz mislim, da smo si zaslužili večjo zmago, da bi že v prvem polčasu lahko vodili z 2-3-0. Ampak to je nogomet, morali smo se dobro potruditi, da smo to tekmo obrnili v našo korist. I feel like it's a beautiful Monday, beautiful Easter Monday. All glory to my Lord and Savior Jesus Christ for this. I feel like the game wasn't an easy one. Like you said, we were losing, and at the end we fought very well until the end. So I'm very happy to get the 3 points, and also personally happy to finally get my few goals. I've had a few chances missed previously, but now it finally hit the target. Po zmagi torej ohranitev drugega mesta na lestvici in prednost pred zasledovalci. Zdaj spet slab teden premora, naslednja tekma pa prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu, ko bomo gostili Radomlje.